السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ಅದು ಕುರಿದು ಹೋಗಿ ವಾಹಕ್ಕೆ ಗುಳುವಾಗ ಅವುಗಳ ಮೇ ವಾಹದಕ್ಕೂ ಮಿಹಾರ್ ಮೇನನಿ ಅವರ ನಿಮಾಕುರ್ಮಾ ಬೇಗತು ವಾಹದಕ್ಕೆ ಮಂಗ ಆಸ್ ಫೇರಾಮಾ ಬೇಗತು ಅದೇ ಫೇರಾ ನುಮುಗ ಫಿರಿಹೆನು ಕೆಂಗುಳಂಜಿ ಅದಪ್ತವ್ಗೆ ತಿರೇಗ ಮಿಹುಂಗೆ ಹಶಗನುಗೆ ತಿರಿಬಾ ನಿಮಾಕುರ್ಮಟ್ಟಗ ಬೇನು ಕುರ ಇಜಾರ್ ನುವತ ಇನುಂ ವೆಸ್ ಹೆದ್ಮಕಿ ಐ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ದೆಮಿಗಂದಾಫದ ಗೊತಕ ದಿಗುವೆ ಫಾವಾ ಹೆದ್ಮಕ ಬೆಗೆ ನುವಾಣ ಅದೇ ಖಾಸ ಗೊತಿಗ ಈ ಬೊಡಾಕಮ ಅಕೀಗ ಕುರೇಕಮ ಕಮ ಗವಾನಮ ಈ ಫಾಫೆಕನ್ ಯಕಿ ಅದೆ ಬೊಡಾಕನ್ ನೆಕ್ಕಂ ಗಾವ್ಯಸ್ ರಕ್ಕಾತಿರ ಕುಮ್ಗ ಗೊತುಂ ಮಿದನವಿ ಇಜಾರ್ ನವತ ಹಶಗನುಗ ತಿರಿಬಾ ನಿವಾಕುರ ಮಿಲಾ ಫೇರಾ ತಂಬಿ ಕಟ್ಟವರನ್ ದಿಗುನು ಕುರುಂ ಈ ಒಯ್ಕಮಕಿ ಅದೆ ಏಕನ್ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆ ಕೀತ್ಮಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ದೆ ಹದೀಸ್ ಫುಳ ದನ್ನವಾ ಫದಿಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಫೇರಾ ಮಾ ಭೇ ಗೊತುಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗಿ ಗುಣಜಿ ಹಿಂಗ ಅದಪ್ತಕಾದಿ ಮಾ ದಾನ ಅದೆ ದೆ ಹದೀಸ್ الإمام النووي رياض الصالحين جنافة ده حديثه ده حديث مدنوني حديث فلتوجا آسفا إرشاد توجا تريجا مدنوي إزارة بيجتون إرشاد فيها إن إرشاد توسبوري إما مي إرشاد تكون ألقون من هي فيلا ولا لبيته إن حديثك أبو جريج جابر بن سليم كابيف لك روا حديثا إكليفان ودالوني رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. جابر بن سليم مراد فلكي تمكلا يكفانا في نوداغ النما فيه ميهك رايو ميستكم إقدر يصدوك النلا إينا اتشكي منفكم غاوانا إينا رايو غا ميهون يفاتا ميهكو وريها من بس إينا رايو إسكو أدي إينا إسكو را ميهكو تمنى فنجي دين قلت من هذا تمام هم ميس ميهم كاريجا هافي مي كاكو هيجي قالوا رسول الله ميهم جابر بن سليم مي جواب دني اي الله رسوله دين جابر بن سليم كيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها وداغن اكليك فانا مي دنوني قلت عليك السلام يا رسول الله يا الله رسوله كليك فانا ما السلام هوتي عليك السلام هذا السلام عليكم اي بدلغا السلام عليكم نوت السلام عليك एक बदलुगा عليك السلام مي تحياغا سلام كرموغا مي جابر بن سليم بن كربي هم رسول الله كان صلى الله عليه وسلم مي جابر بن سليم دفار النبي اكليك فانو بدا حديث كربني لا تقل عليك السلام هن بناشي عليك السلام تحية الموتى عليك السلام اي مرفا وميهم تحية دين علمرين مي حديث فلا بيكتو واكل دكم بدالوني فارغا اكشيغم وي معرفه واميهم والله فتبيتنو هرمن دمو اميهن هرمن سلام كرم اونغه كمبو نوت فارغا اكشيغم وي ميتانغا معرفه ميهم مراد كي جاهليه زمان ميهم كما جاهليه زمان ميهم اميهم تحيا غوتكا سلام كرم غوتكا ميصيغا بين كفاتم اسكشيغم وي كمكس عليك السلام ميهم بنو رسول الله صلى الله عليه وسلم مي منا كربني ده حديث كربني قل السلام عليك مي صيغة بينهم كراشه مهم بناشه قال قلت أنت رسول الله دن جابر بن سليم دنوني عليك فانكي الله رسولاته قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فكر بدي تمكن لك فانكي الله برسوله اي الله اكي اي تبا اجلم دري كرمت وجن اكلانge دعاء كفيا اجلم درا فلوا نتوالا بارس كلانge تبا كبي اجلم دركروا بس كلانge ادي فقير دوس بره تبا كرمت وجكم غاوانما دين تبا اكلانge دعاء كفكم غاوانما بيمو فلوا غون تبا الرود دي بارس كلانge
Rasulullah fan hadithul karwani tibba ekalange ki Allah ki tibba gellume dere medure jekam gawanama den ekalange dua ko fika magam gawanama e gelluma derakan tibba ge kiben filu waras kalange adi tadumadu duasware tibba kurmatu jekam gawanama den ekalange dua ko fikam gawanama bimun gas faluwa tibba rod de waras kalange adi tibba hike hanafa sahara ega mihun nula hisab ganuga waniko tibaga sawari gellijjekam gawanama tibaga sawari gellijjekam gawanama den tiba ekalange du'a ko fikam gawanama e sawari tiba alun ambura raddu ko de baras kalange adi hikifa sahara ega ule mihaka enega sawari gellum wani algon menge tere mihako kanduga hatar udares bedifawa hisabuga ebbes barren hisabuga kanduga hunna mihakan enege doni adiye gosgen enege doni ene gellum fadakamaka naniki hikifa saharaga miunani femfoden nen hisabega hiyawa hikamen netanega den ene ka dambi ko misrabe kam besnengene ene rojjel mattaka kormi kon kamekam besnengene qur'an bes kam nonana ene tka honnani marum ema ei sawari gellifa mihaga halaki ema e sawari gellige du'a ko fiya e sawari amra raddu ko deba farat kis ayis kirtman Allah subhanahu wa ta'ala den Jabir ibn Sulaim midannawani ya'had ilayya timan kale algonda wasiya ko debashe nasiha debashe Rasulullah fan hadithul karwani la tasubbanna ahada ibs mihakan ekitanu kiyashe ibs mihakan ekitanu kiyashe qala adden adosawa ashab bekalum Rasulullah fan ge irshad nangawani kinakan Jabir ibn Sulaim mi algonda bayan ko debani Rasulullah fan sallallahu alaihi wasallam hadithul karwani la tasubbanna ahada ibs mihakan ekitanu kiyashe ashab bekalunge gotaki abadwes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ge irshad ikle ge angaflum vies nota ehem mihege faratum vies ikle ge irshad libada ganwa via hisab go hutti wada gatu maniki ashab bekalunge terem bebe fulun terem be fulak kame kurabane ko ehem be fulak khabar debi kirt Quran go nota Rasulullah sanota ka tikamen onani menu ko takashe engam bunuma kiga e buno elibunu khabara hisab ge be fulak hutti wada ganwa maneki ebe flok karwa kamen ei gos kamen kan ingoda ganwa fiya ham waqtun ekam durohil wada ganwa emi Jabir ibn Sulaim kan takorvege adoswa Rasulullah hadith karwani ibs mihe kan kitnu kiyashe Jabir ibn Sulaim ekleifan ga amil ashabe ga to mi khabar devani fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala shah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duflo mi wasiyat men ekleifan liboda ga tisra fishgen duhe gaves mihakabes miniwanakabes adi alakabes adi jamalakabes adi bakariyakabes maneki insanakabes adi insan nungetikabes duha ko es etkiya fakana onnane maneki mihaka dimaya misalaka algon men gitere mih algon men eko kaneka dimaya annashe bune faena laswajjiya demran hada gos miheke mota misalaka janware e sawari e sawaru mattaka masay kormu eti kudaves midenvi nuke mandir ka madda kafenama egaves eves chikiya ki danal gamenna ema ifada eves gotaka insana ka ves janwar ka ves ekleifanu ech vidalen noye ike sab nota shatmu algon men dewo mika echeti kiyum nurhun dere kama ki mike bawat ka echeti kiyum ifada in echeti kiyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakar bani ema Jabir ibn Sulaim dalwani insana ka ves ad insingi tere minwana ka ves alaka ves janwar ka ves ekitare geri jamalaka ves bakariya ves tikale ikfanu ech vidalen nome adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyat wala tahqiranna min al ma'ruf shay'a hewkam gaterin ebbes kamen ei derakame kam ga anu dekeshe hewkame kam ga wanama ekantan ei derakame kam ga dakkame kam ga dekifa ei dakkame kam bati edu kon nulashe kitame kudakame ves e kitame derakame kam ga ves mandani kitame lui kame kam ga ves ekame kurmu algamena ekmo thawabil bene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad bani la tahqiranna min al ma'ruf shay'a hewkame ei ebbes hewkame kan ihtiqar nukrashe ei derakame kan hitafe du kon nulashe ekan kudawima luiwima ekan du kon nulashe wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilayhi wajhuk ei inna dha وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف تباغ أخايا وهكذا كايرغا أي هذا مسلم أخايا
tibaga khaya waaka dakkaruga hintum wefawa munakagen waaka dekum eiwes heyokom geterim waakameke nima rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad bani kuda kame heyokame kam gawanam kitme kuda kame bes eden evs kamen nuna hitafa du kon ulashe ege terega misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal debani algon men ekak aneka waaka dakkaruga hinutum wefawa munaka akiga emihaka waaka dekum eiwes heyokameke manaki hinitum wefa munaka mihunna badal kurum efad munaka mihunna mukhatab kurum mihun kurmatiga rudi naum munu nukunum mihunani heyokanda tahima miwar kame bes ei war dakkameke endibe sawab kol war maduane mifadin algon men hikufa efad heyokame dunu kurashe den me hadith fil karawani warfa izaraka ila nisf as-saq tibaga izar tibaga ma kalwa mahuge meda hisaba nagashe ufulashe fa in abayta fa ila al-ka'bayn hisaba tibaga izar ufulan tiba beenun nunkam ga wanama den tambikatta hisaban izar ufulashe wa iyyaka wa isbal al-izari fa innaha min al-makhila izar isbalukurum manaki izar divkurum midane tirin mi anna feerama ashgange tiliba niwakurumatta me anna feerama mikene izar digukurum tiba durhelimun hutte ekamun tiba durhelimun hutte ehni hamakashwarun ei izar digukurum maki ei boda kamake fa innaha min al makhila izar digukurum ei boda kamge terim wa kamake wa inna allaha la yuhibbul makhila allah subhanahu wa ta'ala bodakan deke lobed nugannawai ad mihmima mi hadith luga mi oti izar di kurun ei bodakameke ehima agamenaka egodagas jaage nonane timanna izar mi di kurani timanna gi hituga bodakame netime timanna mika mi kurani bodakame netiye mihim bunumuge bas jaagene sabaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith ful karwani fa innaha min al makhila izar diukur ma ishara karami hadith ful karwani ei bodakam ge terim bakameke dami angwani rasulullah subhanahu wa ta'ala bodakan dekilo bodnu gannawe wa in imru'un shatamaka wa ajjaraka bima ya'lamu fika fala tu'ajjirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dhalika alayhi addem midba irshadaki miha kutibadi ya dimaya ene tibage kibain inge kamaka medo tibaya ecche kiyafikam ga wanama ene yam behe gotun tibang inge fawa echka guligen tiba ene an echenu kiyashe ade misalaka ege mradaki tibage huri unisife not tiba ko fawa nubaka mege wahaka ehmihe ka ingen ewahaka mihun gaatu ga dakkagen tibad ma ecche kiyafikam ga wanama enege kibain hingafawa derakamen nubakamen nota enagawa unisife tiba ange kamga wefa den ekamako tiba ewahaka ehmihun gaatu ga nudakashe fa innama wabalu dhalika alayhi eni ekamuge hit natija de kehushi ham ene ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitanga mi irshad galgun menna manakar bani miya galgun menna dimaya e tedu hadagen kamga bias algun menna begatun gos wahaka dakka kamga wanma ewahaka dekke mihaya be gotun algun men gos wahaka dekku men e ena guri unisife ena guri nubakamen ena kofawa nubakamen algun men ngekam ga bias ekan algon men kom he mashhur kara kan jene algon men ge haqquga ena ekuru nuba kan tawga muqabiluga ena nu kan takuran jeni algon men jeni kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad tababa rasulullah fan algon men eba irshad deba ena ekuru nuba kan tan ena dekena kamga ekan ta ena finna ne kamga ema algon men nu jeni kom men mihe ko algon men guri unisife mihe ga dekima e dekke miha ga unisifa e mihe ga algon men dakka kashe einu algon me kanta kore nyene gotik ehma mi hadith luga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebadaba etan irshad ade ebbes mihe kan echit nukiyum hadi hutur ekbai mihe ka begotun nubunu heyo kam ga wana ekamaki derekamake ekamaki ekamo ma bod thawabe nulbene ekamake hitafa ekan du kondulum ade heyo kam bijja komme kam bes kurma abudu salgon men dahibati wan jene misalaka algon men ekak anaka badalwi masalan kullum e warak kudu goda kame lui kame ekam ge thawab no lahik bod kame kibigento rasulullah sallallahu alaihi hadith fulga eba irshad deba de muslimako badal wegen edamihu ekakana ka salam ko musafaha ko fikam ga wanama emihu ge faaftan allah subhanahu wa taala fusawane kama rasulullah sallallahu alaihi irshad deba ehma mi kudu kudu kame muslim de akha ko badal wejiya ekakana ka salam ko fa ade islami salamun
assalamu alaikum mi salamun salam ka fa goto ko salgum min gitere ka mashhur fa menna tafad baawat ke hen tahiyata kun nu islam assalamu alaikum mi salamun salam ka fa demihum ada defirenu kam gawana defirenu dehnu kam gawana dehnu goto ko sanghana ka firena ka nu den defirenu no dehnu musafaha ka fikam gawana emihunge faafta girat kure Allah subhanahu wa ta'ala fi sawad wa mi kudu kudu kam ekam wasamun lebe thawab ha gena guna hamme goto mikala kandata bawar هذا من حديث فلقاس إليك فان دبا مثالك ألقم من قتري ميهكو إنك أخا بدل إنا واحد كاروكا هندم فا مونا كاكم واحد دكو هندم فا مونا كاكم بدل كره ميس هيكم قتري واكم إما هيكم أي كتم لوي كم قاعد يسكن دو كنلو مي إليك فان شاد دبا أنا كمكي أدين أنا كمكي إزار ديغونو كورون نو تهين غوتك دنو أنا كمبي كتب بورين إغوتك بس ديغونو كورون أدي إبورة مسرانغلي هم كاشي مي ما كلوا ما هوجي දෙබෑකල බෑ හිසාබන් නගාෆ බේටුම් එනම ස්තම්බි කට්ටබුන එගොතකස් දිගුණු කුරුම් හොමකස් මේ හදීස් වල ඒ බලගන්න මෙන්න ඉර්ෂාද් ලිබේ ඒ එකන් තම්බි කට්ටබුරින් ඉසාර දියු කුරුම් ඒ බඩාකම ගෙතරේගේ හිමිනේ කමක වාකම දෙන් අදි මිකම දලීල් ලිබේ එහෙන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වල තවසබරි ඒ ගෙතරේගා උම්මු සලමා රදියල්ලාහු අන්හා මේ ඉසාර් ගේ වාහකයා ගුලියෙන් එකමන අස්වාල කරවාන අංහෙනු එකමලුන්ගේ ෆේරා ඒ කියාවරකතෝ බාට්ටම් වි රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කෙලෙක්ෆාන් දෙබා ඉර්ෂාද් ගොන්නානේ කාවතක දියු කුරාෂේ মানে කි ෆාතිලේ වරෙන් කාවතක දියු කුරාෂේ එකම උම්මු සලමා රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරියු ගානිකා විශ්වාල කරවාන ඒරු එකමලුන්ගේ ෆාතිලේ තන් හාම්මගේ හිඟා දානකම එහෙම රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කාවතක වරෙන් දියුකොන් එකමලුන්ගේ ෆේරාම් බේටුම හුද දෙබාන ඉදන දෙබාන ذراع جميمرا كم يقص ألقون منا مهم بوينت كي ميتانك سلمة مي سؤال كربي أنهنونج إزارة غليكتون نوت أنهنون مي لا هدوما غليكتون إكملونج هدونتا كيا وركتو كركرامبي فاتلاج تريا إما سلمة مكرب سؤال غلي رسول الله فان كتب جواب الندوة بڑا كمكانولا إكتم وركت ديكوريس مسألة نته එකමකම ඉර්ෂාද් දෙවි කාවතක වර හිසාබ දීකොෆ එවරෙන් ඊතර දිගුණු කරා එන්නම ඒ ෆාතිලත කෂුවගේ හිඟා දාන්ති අදේවරස් බඩන් ඊතර දිගු කරා මේ හොද දෙවි එම ඉංගේච්චකි ඉසාර දිකුරුමකි එයි බඩාකම ගෙතරේග හිමෙනේ කමක දැන් මේ හදීතක රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි ඉර්ෂාද් දෙව අනකමකි අල්ගමෙන්න මීගෙන් දිය ෆදෙන් මීහකු එහෙ මීහකන් එච්චකියාෆකම් ගාවානම එච්චති කී මීහාය දිමායන් අනේ මීහා එච්චති කියුන් ඒ ගොතකවස් රාවල කමෙන් නෝකන් එකම රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි ඉර්ෂාද් තබයිෆා අල්ගමෙන් එමීහකන් එච්චතනු කියා දූපල්ලානේ هذا مي رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم دبا متير مع إرشادك من حديث رواك روافني الإمام أبو داود الإمام الترمذي الإمام النووي رحمه الله بدال واقتك مي صح إسناد آسفا وحديث هذا الإمام الترمذي اسم حديث من حديث حكم كروافني مي حديث حسن صحيح هذا حسن هذا صحيح حديثكم قال أدين عن حديثك من موضوع أقول عن حديثك قيس بن بشر التغلبي كيا تابعية بيكلك رواك روا حديثه نوتا علم ريك رواك روا حديثه تابعية بيكلونج فاتون عجيل بيفلك هذا مي دنا مغلي حديثه سنغدا كنوانا أصحاب بيكلونج ريوة أخلاق بيفلون كنت تكرر واوجين بيفلون رسول الله يكفان إقدام بحتوا دايمتكان بيفلون كيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلو وجنة وداعت ما هنا دايمتكان هذا رسول الله يكفان صلى الله عليه وسلم إقدام وداعت ما إكلي يكفانونج sunnatuge ilmu libadagat ma bebe from ge dahivetikan ade ekama bebe from masay kura minwar ade qais ibn bishr at-taghlabi riwa karabani enage bappage kibain qais ibn bishr vidalwani enage bappe ki abu darda uge ekwerin ge tarin bekaleke wake abu darda ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashab bekalon ge tarin manana sahabiyye هذا زاهد كما علوتكما مكانتك أراهن متير مع الصحابي رضي الله عنه هذا بدالوني قال بشر بدالوني كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نوتا إكريغا قيس بن بشر بدالوني أخبرني أبي تمنى بابا تمنى خبر دبيه وكان جليسا لأبي الدرداء هذا تمنى بابا كي أبو الدرداء وجي مجلس توقع بارو داغنوا أبو الدرداء وجي إكريكي قال أبو بشر بن قيس بن بشر بابا يدالوني كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
dimishkuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ashabe kalon gatanen beflak uluviye yuqalu lahu sahl ibn al-hanzaliya sahl ibn al-hanzaliya enamake kiya sahabiya ko dimishkuga uluviye wa kana rajulan mutawahhidan falaqallama yujalisu an-nas bidalwani ad qais goppa bidalwani mi sahabiyaki waran ekani verikama ekeherikama lobi koraba beflake ena mistagun geteren ga ulu mistagun getere ga nukumodagen emihunna ekiga wagutu hedu korabani waram madunne innama huwa sala adi e wagutu hedu korabani samayakani namadattake waki jama'atuga namadattaka wadagenwan wadanafa namad nema wadagenwani mati innama huwa salatun egota egan korabani mistagunna eki hedu korabani wagutu hedu korabani hamekan namadattake fa idha faragha نماذج أوداك النوافية فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله نماذج نكمداك النوافية دين إكليك فانو تسبيح يا تكبير بدال ذكر تسبيح بدال فا أما إكليك فانو أهل ورين قات بداك النوافية فمر بنا دين الدوهج إكليك فانو أهرمين قات الله بداك النوافية ونحن عند أبو الدرداء أهرمين أبو الدرداء أريه قات بونيكم إكل الصحابي سهل ابن الحنظلية أهرمين كار الله بداك النوافية أبو الدرداء كيس رسول الله كفان أصحاب بكله مثال ابن الحنظلية كيس رسول الله كفان أصحاب بكله كما أبو الدرداء مجلس كارن لافا سهل ابن الحنظلية مبداك النوني فقال أبو الدرداء سهل ابن الحنظلية مخاطب كرام مدالوني كلمة تنفعنا ولا تضرك أبو الدرداء مدالوني أهر من فادا قرآنه أهر من إن عمل كرم فادا قرآنه ekama ko e vidal we devu kalek fana ebes gelmen nuane he bahe vidal we dev bashe qala idan sal ni vidal devani ba'd aduswa sal gifan devva nasihata migota ada mikan takrar kurban detin dohwan swande komme dohe gawe sal devani komme nasihate qala ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wasallam sariyatan faqadimat rasulullah sallallahu alayhi wasallam लश्करे सरी जाए कमिस्तान का हंग्रामा लश्करे कुड़ लश्करे फनुबिये फजा रजुल मिनहुम दिन ए लश्कर अमरा औमु कंत बीगम साल में आर्गुमेंट बैंक ते बनी फजा रजुल मिनहुम फजलस फिल मजलिस الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم दिन ए सरी जागा लश्कर का बारी मिया को रसूलुल्लाह صلى الله عليه वसल्लम ने मजलिस के आस इशी दजे فقال لرجل الى جنبي دين اينا اشين دفا اينا كارج ميها غاتكم بنني لو رايتنا ادمينا من خبر دني اكل لشكر بس مشركنا دشمننا بدلكو اهين هنغراما كانت بيغوت گواها كاي ايوا ك مكيادني غاتك ميها مولي جماعه كانو انا غات ميبرني لو رايتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن انا ميها كم بنني تممن اي दुश्मनुना बदल कुरितन खाली फेनुन नमे तिबा फेनुन नमे माने कि ए दुश्मनुना बदल कुरि वगुतु मी हुंगे हुरी प्रदानकमा हेविकमा हुशियारकमुगे मोळवाहक मी इशार करनी तियम्मिन दुश्मनुना बदल कुरि वगुतु तिबा फेनुन नमे मेने मीहकु मेने फदैन कंदत्त कुरिये फहमल वतान आद दुश्मनुना हमला दिनमुगा एना लिकन हुशियारकमा की कंदत्त कुरिये فقال دين اكل اميها كمخاطب كربون ميها بنني فقال دين ادمي اميها كملواها كدكيه ميها فحمل فلان وطعن باكي دمي واها كدكا لشكر اسر ميها واها دكا ميها باكي ميها كاشاره كفان بنني ميني ميها كملواها ك ان بنني فقال خذها مني تمنك كبين كفاشه هذا مش دشمننا مخاطب كفا مسلمون के पहलवानों की तरह एक को तिमंग के बेंग हिफाजे क्या फोकस दुश्मनों के बेंग अरागननी वाना الغلام الغفاري يتمنى कि غفار वहां के जुबान आए كيف ترى في قولي दिन ए वहां क्या दिन निहा मिसवाल कुरानी ए न मी मुखातब कुरा मजलिस गई एने के कुरिया ए न मी बुनी बस ए कोंका लबे कम गा है यति बात कने बाकी मेरा सवाल कुर मिहा लश्कर के बाहर मिहा आस मी एने के कार्य के मिहा मी क्या दनी आहरमिंग लश्कर का गोस दुश्मनना बदल कुरि वगुत तिबा फेनुन नमनु हेजे देन बाकी में का इशारा को एना कुर्दान वाह दकम दुनी एना दुश्मनना अरागत मुगा दुश्मनना हमला दिन मुगा फिसारे कुर्दान कमा एकीगा एना निकन हेवी कमा
Kurdana kan dakkafa ena migwalani dushmonna dimaya timanne ki men hifashe ade ena ge lonsien ellamu nota tiren ellamu nota kanin jamun efadakam kurmu mibrani timanne ki ben hifashe nota timan ki men libigan nashe timanne ki ghifarwan ha ge zuwanaye ema mibas mi bahamed ga tibabone ki kehye e mibaha ki ade miha ena ge ekuriya kariga miswalu kurani den emiha ko mibunani emiha ko bane ma urahu illa qad batala ajru timanna fiwa gotuga enage dharma yoti baatulugen gosse enage dharma baatulugen diya kamuga amenu timanna kan nufene timanna nodekeme sabaki kibegen to ei ekala boda kamuge nota fakhurer kamuge gotum bahe kamuga ebas dagen hinga dana tibe mi baga de kimiya kan hiwi e bahuge sabun enage dharma mulin baatulugen dikama فسمع بذلك آخر دين ميواك دك دميهم جواك أمية كيميك أمية كبني ما أرى بذلك بأساتي من نفن نقطة يفس كمن نونه فتنازع دم دميهم مي زواب كورم فشي يكون من هناك درم يأتي باطل فأنك من إيكي مسألة نونه درم باطل وآور كم عند نوه فتنازع أدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس كم كان مهنجني فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دميهم جميع أرار رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيدا كان فما دان دميهم أرار دبتي بيجي فقال سبحان الله رسول الله كان حديث كرمني سبحان الله رسول الله كان قاعد فلان يكليك فان حرام فلو داين فيها كما كان عجاب داين فيها سبحان الله يا ابنو اما اقول من بس كما كان عجاب بيجي حرام بيجي مرغل قلت سبحان الله افد ام بنو قلت بس باي فارن اقول من كيمن باي فارن ادو كذا تفات نورغل لفظ تبين كرون اي قلت بس نال كمنو algon adoye gotuga algon men hama diveyin itere kam rangalo algon men umra divine ki salat ka Allah rahmatul muslimun ekama ekala hulawanga at kan algon men bay fara badawen gos bay mihun ebole sissagun ka jesus se bana mihun baki ei hulawanga mihun ge film to kon fenani ekala manzarta nota mihun hulanga ga wagotu kolan hedu kori kam gaana mihun fennane ekala manzarta ekama ekala atan algon men naga gen nuane idennevi ekala atan ei ميك حرام بك عجاب بك نوت سسان كوس كمس بيختياروغا اكا لفظ بينون كربيني اكا لفظ بينون كرم غس عادواني هنوني يكا اگم من گتري مثال كما مسلمين گوتگا بدوا ميكو حرام وا حالتك او جيسس سي بنا كن مجهن نوس بنوين اما ميهن عادت کا اگم من دول وگه ميهن عادت هيفون ديام غس اوتوماتيك كلا بيختيار غس اكا لفظ بين كران كما اكا لفظ بين دوكف اگم من جن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت خلطه اكليك فان قدواكم كان مناكم بلاف اكليك فان كان ذكر واقع القوم يختار كن يعني رسول الله فان صلى الله عليه وسلم عاد فلي اكليك فان حرام في الوجيه سبحان الله بكلمه بدال رسول الله فان حديث كرمني سبحان الله لا باس ان يؤجر ويحمد اين دارما لبفا اد ميستونغ مدوغا اين هيو نمل لبون اي مساله نونه لا باس ان يؤجر ويحمد اد ميستونغ مدوغا اين حمد كريفا معنی کہ ميستكو اين تعریف کا ثنا کیفا ادي اين الله حضرت کا درم لبون اي مساله نونه اما رسول الله صلى الله عليه وسلم اشاره کربنی اين jihad kurumuge terega egwala bahakun e yugat kafsena ga dharma baatulegen daane kam nune e haqiqat ga jihad kurumuge ekame mane ki jihad kurumuga aduvun emin nafsani ka tumas balikur mattaka mifada lafz ta beenu kurum mifada kalimat beenu kur ayhum ekame ekivegen to timannage kiben hifaje timannage khifarun ha gzwanai min bunima anga de min mi war kuldana hevi kan muge hevi kam muge hunarga arahari falwane kan ema dushmanuna nafsani ka tumas asal qur'an ehima hagrama ga halatuga boda kan falwa fada gotoka hinga fadiun evis masalenu erun dushmanuna etam fanima emihun birugannana nota emihun hibwar elene ema jihaduga onna kamen ei jihad kurmuge tere gonna kamen eh nuniya bes gotoka algam boda kan deha ko de fada gotoka wahaga dakka nota bes tasarrufan bes amal bes gogenwan فرأيت أبو الدرداء أدين من قيس ابن بشر رغم من حديث الواقع تبع بفلاق بابا فلأنا بدالوني فرأيت أبو الدرداء سر بذلك تمنى الدك وداعة تيمة أبو مي حديث أد إوداعة تيمة أبو الدرداء وفاف الكربتان وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك أبو الدرداء مونفل وفل أبو الدرداء شنو رأى من النبي صالح بن حضر هي قال هنا إما مون وفل أديبس تكرارك بدالوني أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم أبو الدرداء سؤال كروني
خليك فانو أدو اسليم توي رسول الله فان هم إيه حديث في الكربانيكم فيقول نعم أدين سهل بن حنظلية بدالوني آيكي تمنى أدو هيمة فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. هذا أبو الدرداء دمس هم تكراركم سؤال كرباني دم بشر بن قيس بن بشر بابا فلو أي بشر يعني دالوني تمنى هيمة إيه تكراركم سؤال كرال جنكم إكليك فانون كاكو ما تدودا جنوانه باقي إيشين دودا جنوانه هم سؤال مكرباني إكرب كربال جنكم دردا وفاودا جنوانه بركمو هذا معنى كي جهاد के मैदानों का इफ़ादा में कुर्मा की ये हरांगल का में कमा आदि मी उस्तंग में दुगा हमदा सना लिबिफा माने कि मिस्तंग में दुगा है तारीफ एने लिबिफा आदि अल्लाह का हज़रत का धर्म लिबुं ये मसले नूं का मिहाम को दे हदीस के साथ अबू दरदा में फाफल कर भी قال فمر بنا يوما آخر أنا كاوي سما إكل أبو الدرداء جو مجلس كار الله سهل بن حنظلية موداغنوني بداغن هديما فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك هر منا إجسابهم فادا قرآن كليك فانا جل من نوانه هيو به بدال دباشة معنى كي هر منا بها إجوتن عمل كرمون فادا قرآن إكمل بس كليك فانا بدال دبم كليك فانا بس جل من نوانه هيو به هر منا بدال أقول منا بدال دباشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم حديث بالكربية نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم حديث بالكربية ميستون قترين خريم الأسدي كي هو جنبا ما تبرين جنبا ميهك نوتا خريم الأسدي هو كم جبرو كماي لولا طول جمته وإسبال إزاره إكمل أي نجى استشيغانوغ ديوكم ما ಏನಗೆ ಬೋಲುಗೆ ಇಷ್ಟಷ್ಟಗನುಗೆ ದಿಯುಕ ನೆನ್ನಮೆ ಅದು ಏನಗೆ ಇಜಾರ್ ದಿಗುಕುರುಂ ವೆಸ್ ನೆನ್ನಮೆ ಅದು ಖುರೈಮ್ ಅಲ್ ಅಸದಿ ಏನಗೆ ಇಷ್ಟಷ್ಟಗನು ಒನ್ನನಿ ಏನಗೆ ಬೊಂಬಿ ಫಳಿಯ ಹಿಸಾಬನು ತ ಎವರೆಸ್ ತಿರಿಯ ದಿಗುಕುರೈಫಾ ದೆ ಇಕ್ಲೇಕ್ ಫಾನುಗೆ ಇಜಾರ್ ಮೆಹನ್ನನಿ ತಮಿ ಕಟ್ಟ ಬರಸ್ ದಿಗುಕುರೈಫಾ ಎಮ ಏಕಂತ ನೆನ್ನಮ ಖುರೈಮ್ ಅಲ್ ಅಸದಿ ವರ್ಗ ಮೀಹಕು ನೆತೆ ಮಿಫದ ಮಾನೆ ದೇವಾ ಫದ ಗೊತಕ ಖುರೈಮ್ ಅಲ್ ಅಸದಿಗೆ ಮತಿವರಿ ವಾಹಕ ಏನಗೆ ರಂಗಳು ವಾಹಕ كتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكرباني فبلغ خريما هذا دم مي حديث خريم الأسدية مي وداعنوني فعجل دين أوس وداعنوني كم كربانتو فأخذ شفرة فقطع بها جمته إكليك فانم كرفتكم نوتا تونا يتكم إكليك فان بيستفل كانوا والبي فقطع بها جمته إلى أذنيه إكليك فان كم فتك فول جنا حسابا إبر تري أبدا ملين كانوا والبي أمين له كرفتكم كانوا والبي أمين له نوتا ميك لبانا مسمى ورفع إزاره إلى نصف ساقيه إكليك فانو ساق نوتا ما كلوا ما هو دبا كل بيع حساب إكليك فانو إزار وفلبي يوم ميتانغا كتما رسول الله صلى الله عليه وسلم خريم الأسدية من تعريف بس في حديث في الكرباني إكليك فانو رانغلوا كم يدالوني إكما كم رانغلوا كم يدالوني إكليك فانو كموندا ده سيفك إشارة كربابا بولوجي استشكنو كديوكما إزار ديوكونو إما ميكان هم إنكوداكت ما أكيد رسول الله فان كصحابي خريم الأسدية كما إكليك فانو هم وقتهم إكليك فانو كيستشفون بركل لبي إكليك فانو كإزار متشن وفلبي ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه إكليك فانو ما كل وامه قد باك لباه حسابه إكليك فانو كإزار وفلبا فيه ثم مرة يوما آخر فقال له أبو الدرداء أنا كان سأندو سهل بن الحنظلية أبو الدرداء مجلس كان مداين وهديما أبو الدرداء بدالوني فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك أقول من فادا قرآن كما كليك فانا قل من وانا هي بدال دباشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم تباميهم مهار تيدني وتتيا أنني تباميهم أخونك غاتشي هما تباميهم رحال لكن داتر متيغا من سوار وسواري تكا أدي تباميهم هدونتا هيو غوتا باتا إي رنغل كراشي إي إصلاح كراشي فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس kurang itu makal ini ada syukur bersama ada makal wa men kurang wa mas ingat mana ki
faage tambikatta kakula demeduga meonna assaq ema ei kudakalwamas maakalwama helgona min dennone mun goskon ei kudakalwamas manaki khuremul asadi eklek faanunge feerankolo faage kudakalwa mahuge minne kudakalwa mahuge debakala bahasava macennenge waga den kurige hadith dogas maakalwa me denne faakam gawana ei egotan algona denne mun munin ei gohen maakalwa mas dennon huriyatane gas onanjene kudakalwa mas ei assaq arabe mekia assaq ei kakula mifaage tambikatta midumeduga meonna ba emai kudakalwa mas ngeta adden rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin irshadaki tibamihun ti annani tibamihun ga akhunga gatashe ema tibamihun ga rihala tibamihun ga sawari taka adi tibamihun ga hedun tan islahakon riti kurashe ei mistakun ga meduga tibamihun naki alamataka bafadainne shamataka bafadain tibamihun ritiwe hewa gannashe ಶಾಮಯಕಿ ಹಸಿಗಂಡುಗ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀಹೆಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಗ ಏನಗೆ ಜಾಗೆ ಹಮ್ಮುಗೆ ಕುಲೆಯ ತಫಾತು ಕುಲೇಕಂ ಇಂದಾನೆ ಲಫೆ ನುವತ ಕಳುತಿಲೆ ಎಮ್ಮ ಎಕ್ಕಲ ಲಫ್ ನುವತ ಕಳುತಿಲೆ ಈ ಫಾಹಾಗ ಕುರವೇನೆ ಇಫದೈ ಉನ್ನ ತಂತನ ಮಿಕೆನಿ ಶಾಮಯೆ ಎಮ್ಮ ಹಸಿಗಂಡುಗ ಮೀಹೆ ಉನ್ನ ಕಳುತಿಲೇಕಿ ನುವತ ಲಫಕಿ ಏನ್ ತಂತನ ತಫಾತುಕಂ ಫಾಹಾಗ ಕುರವೇನೆ ಎಚ್ಚೆ ಎಮ್ಮ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ವಾನ್ ಜೆಹೇನಿ ವಿಫದ ಶಾಮ akashe shamata kashe maneki mistakunge misalaka hashiganuge kula alika hunna dom mihege gaga inna kalutila ehma faha kurvene nota kalkulage lafenna faha kurvene ehma egota faha kurefata gotaka muslimun wanjeheni kineto emihunge aadakadata rangalumu emihunge hewgata emihun kandata kurmu emima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith mi angawani muslimun duru rashaka datur kafa nota hangrama datur kafa nota hem datur kafa madina menani ema anneru rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi amru fil qurbani emihunga sawari tabes islah quran ade emihunga hedun tabes islah quran maneki emihun ritiwe saafwe tahirwe mistunge meduga emihunki fa kure fada beka begen dafada gotuka hegotuka huriyaka mes bettuma demmi angawani fa inna allaha la yuhibbul fuhsha wala tafuhush fuhshaki ad tafahushki ad huturu gotaki Allah subhanahu wa ta'ala gotakas lobudaganawa kadata nune ad huturu gotaki ad huturu gota kantata kurmaki e Allah subhanahu wa ta'ala gotakas lobudaganawa kadata num eh rasulullah kwan agumana mir irshad bani huriha kam bes onna emmer algota kuran ad mi hadith fuluga abu daud riwayat fa hadith fule امام نووي من حديث فلا حكم کروا فني مي حسن درجه کے حدیث کے وہ تو حسن درجه کے اسناد کو اسوا حدیث کے کم یکس می حدیث فلتكون الگمن انگے kurimes kuridu salgon ne fadin izar diukurun ei ad izar kuda kalwa mahoge debakla ba hamiya kurukurun nota ever kurman algonmen nukul dijjana nota algonmen benwa kam gawana tambikatta hisaba kurukurun e kanta koran jehen goti tambikatta wurin hama eggot kavis itura diuko genwana adin mi hedun luma behe gotun algonmen hanan koran jehene ade muhimmu dekamaki la hedumaki ya gulgin algonmen bodawa echeka begen nuane ade anekamaki ila hedumaki algonmen israf kurma ega israfen himnefa wa kama begen nuane ema imam bukhari wakrwa abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma ge basflen klefan vidalwani kul ma shi'ta walbas ma shi'ta ma akhta'atka khaslatani saraf wa makhila abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma vidalwani tiba beenun ecche kaashe adi beenun ecche ferama gotuga beenun kurashe ekamok desifekun tiba duruhelbe hurwenamay desifekun tiba duruhelbe hurgen tiba beenun komme ecche kaashe beenun komme ferama lashe desifeki israf kurma adi bodawme imami rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun abdullah ibn abbas libadang fa irshad adi rasulullah sallallahu alaihi irshad eta gotugo algomana ay asfa egetrega imam ahmad riwayat wa hadith fulga iklekfan hadith ful karbani kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi makhilatin wala saraf fa inna allaha yuhibbu an yara ni'matahu ala 'abdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful karbani tibamihum kashe adi boshe adi unwannashe
adi sadaqa ves kurashe ekamaku ei boda kamaka nula adi isnaf kurmaka nulai ehni hamakashwarun Allah subhanahu wa ta'ala eklanga ala adbafa wa ni'man eklanga alage kibain dekewde gatma lobedu gannawai ad amaniki Allah subhanahu wa ta'ala algon menna ni'mat dabaf kam gawana ni'man algon men kibain dekewde gatma eklanga lobedu gannawa maniki Allah subhanahu wa ta'ala algon menna tanas badbafiya den algon men hama tanas feran la indene riti feran la hama mir ka ketika den hama ya ki Allah subhanahu wa ta'ala shukr ko eklanga wajhu flat ka algon men sadaqa kuran jehne adiwes en hadith fulgaves kurmadan imam ahmad riwayat adi imam nasai ibn majah riwayat wa hadith fulga rasulullah kan hadith karwani kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi sarfin wala makhila tibamihum kashe adi sadaqa kurashe adi unwan nashe an fene feran lashe ekama kai israf kurmaka adi bodaw makanulay adin mi hadith fulga aliga algon mennaka ibes masre nu kitam agubodu feram ibes benu kurmaki midnevi israfaka nula e fera agbodu kamga yes e masalenu e ko israfa daraja e feram agbodu kamga wanam e fada feram benu kurmake e algomenataka huddakam kanwan sabaki israf kurun e huddakam kanwadi ema israf kura daraja nuda minbaruge agbodati feram algomen hamalambi kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashab bebe kalmas egota kanda korba fe bori tamim ad-dari radiyallahu anhu ene kibe riwakore gotuga ekle fanu namadu kurevu mattaka balwagan nafa oy ridai ega agaki enhas den hadith fulganen enhas hoche kame dene mi khabar mi imam tabarani riwakar wafa qatada muhammad ibn sirin kame qatada riwakar wani tamim ad-dari namadu kurevu mattaka gengulwa ridai ge agaki enha he uta enhas diva ekle ekfanu namadu kurevu mattaka ridai balwagan nabi den enhas dinar kame enhas dirham kame bayan korwaaf kane komegas e dirham kam ga beles e fudeverge bodu minwaren ezmanu ga ala balaruga adikabato algon menetaka rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam debba irshad fuluga ekle ikfanu hadith ful karbani ma ekle ikfan hadith ful karbani bayin ade algon men irshad debani bay kandattaka khas feran enguluma misalaka hukur namadataka nuwata ade hukur namadataka إمام رسول الله كان حديث الكربني عائشة فان كربا حديثك ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته تبامي قتري ميهك الله تبامي قتري ميهك تنوسكن لبجيجا أين مسكر ما بينكم فيرام فيوا إن ده فيرامين أين هكر الدين وتكا خاصة كرون أي ميهك تكا هم أي كمك ei ena ekam kurmun ena ebiskala malamate nota ebiskala dereng hakku kamen nune mane ki mi hama rangulu kameke ema ekam kurun ei hama edebegen ma kameke ei mi hadith fun algamen libe irshad ki atama mi bure mi mermu abdullah ibn salam riwakar wa hadith gas rasulullah kan hadith ful karbani ada abdullah ibn salam bidal wani eklek fan rasulullah kan minbar ga debi khutbah ga حديث كرباتي أروسي واهكا ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنتي تبا مهن قتري ميهكو إنا مساك كرا إرغا لا دفيران فيوا مانكي متن لا فيران إنا مساك كرا إرغا لا فيران فيوا دين إهن دفيران مي هكور دوها التكا هكور دوه لما التكا غتون أي تبا مهن التكا أي كمكي نوتا تبا مهن إكان كرون أي غوز كمن نونه nota hen gota kadanwa kam gawana ma ekan tiba mihun kurun e edebegen ma kam mihim bis algon mana mi hadith ful mana megidan ema hugur duwa taka khas fera me gengulum e gota kam bis nekamenu e ham ekame den fera lumuga algon men e fera muge kulaya balayruga kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam embodan bar alwafani hudu fera luma eka inge gota ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwakat رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رسول الله كفانا كيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينغفل لهم رسول الله كفانا هم ينغفل لهم رسول الله كفانا حوالا دبمون عبد الله بن عباس قلنا دبا خبرك البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم تباميهم هدو فيران لا هشكمه اني اي تباميهم فيرام قترين ام هيوغما افيرامه
nota hudu feram himene mani tibamihun ge feram ge terein emme hewegen wa feram taw ge tereinne wakafinu fiha mautakum tibamihun ge marfa mihun hudu feramu kafun kurahush kame den imam ibn kathir me hadith wala begotum vidal wani mi sanadu rangalu makun ade rangalu sanadu kun asfa hadith flake den samarat ibn jundub radiyallahu anhu ekle ikfan wes rasulullah ikfan garihu algomen taka riwayat ba hadith ga wani alaykum ad rasulullah ikfan hadith al karwani alaykum bi thiyab al bayad falbisuha fa innaha athhar wa atyab wa kaffinu fiha mautakum hudu feram beenun kurun tibamihun machan hutte fine hudu feram tibamihun beenun kurashe hudu feram mun feram lashe ehni hudu feram maki em tahir kam bodwegam wa ferame adi em hewegam wa ferame adi feram ga tibamihun ge tere marwa mihun kafun kurash kame den hudu feram fiwa em feram tabbeenun kurmaki wes wes nekkamenu idan vi hudu feram ekanjinu en kulakulaage feram tabbeenun kurmaki wes argument ka ekame hudu feram ki hame kani argument ka meden denvi hame kani argument na e fera e bawat ke feram lafa em feram takum argument durhilwan jehene echennu enemes hudu feram emme hew feram enemes enum bawat ke feram takese hem argument na eba ekulatakum feram lung e argument no ekame ekan argument na inge kam ki rasulullah ikwan sallallahu alaihi wasallam warde fa abay dawr haditha ekle ikwan tafatu kulatakum bainum fil qarba fa ikam me ektere misalaka abu juhayfa ibn wahb riwayat wa hadith ga ekle ikwan vidalwani رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء هذا أبو جحيفة ابن وهب ابن عبد الله بكل كفان رواية حديثك رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم مدينة أبطح نوتا اي البطحاء مكي حساب رسول الله كفان هنوني كو مي دكودا نوني بكل كفان هنوي ركولاغ قبايغا مانك ركولان هدفاوا فيليغي فتنيغا دين أبو جحيفة من حديث قال ألقمنا صفة من رسول الله كفان نكمداغ النبي إرغا هذا بلال كفان مداغ النبي رسول الله كفان وضو كرمتك فين باغ بداغتم رسول الله كفان نكمداغ النبي كلا كفان قباي نكمداغ النبي إرغا كلا كفان تكرباغ هنبي ركولاغ فيرامه حلة حمراء هذا ركولاغ فيرامه ركولاغ ريتي فيرامه اما مين جيتي ركولاغ فيرام بينهم كرون اي رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم كربا واكمكا دين كما هذا مد النبي حديثك مي اما صح حديث امام بخاري ومسلم روايه حديثك تنقل مد النبي كما البراء رضي الله عنه روايه حديثك سكليك فان بدالوني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم كي ديغو غنغس ابواها ديغو اديك بيفل نونه اديك ليك فان كربيفل بس نونه ولقد رايته في حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه كما كان يكفان رسول الله كفان دكودا نويمه ركولاغ فيران كل تركرباغ هنونيكم ركولاغ ريتي فيران كل تركرباغ هنونيكم تمك ليكفان دكودا نيمه ايفرن ريتي اتش تمك ليكفان دكودا نغنامه ما رايت شيئا قط احسن منه كما يقص مي حديث فلتوغ عليغا امام شافعي دكودا نواغدغا ركولاغ فيران بينو كرون اي هما هدكمه دين ادي ركولا بيكتم الغنو يترس تفصيل دان رات كرويا دين هم هين كلتك بيكتم مثالك ابو رمثا رفاعه التيمي روا كربني قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان اخضران ابو رمثا رفاعه التيمي بدال وني تمكلي يكفان رسول الله يكفان دكودا نويمه ekle ekfanu fehkulage de feran kole turkurwaga hunnonikom maneki ekle ekfanuge hashkaluge matibaga turkurwa huri ferama adi tiriba turkurwa huri ferama misalaka ridaaka izaraka kamga besno ta qamisaka izaraka kamga bes komme ka hashkaluge matibas na karwa fa feram bes adi tiriba na karwa fa feram bes bani fehkulage ma aburam sa vidal woni ekle ekfanu de kodaga time rasulullah ekfanu fehkulage de feran turkurwaga hunnonikom e minge cheki fehkulage feram ki فيران لون اي رسول الله كفان قصنوت غاهم من باكم كان ادك باتو فين كليكي اي حقيقتك سورغيغا وسيمنه كل تو غترين كلي اما فين كليكي اي رانل كلي فيران لون هم رانل كلي دين ان كل تكا بيكتم بلايرغا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواكرمني
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فتح كرون دوه إكليك فان مكة ودولاج النبيرجا إكليك فان تركرواج هنوي خلقلاج عمامة كي خلقلاج فقولي كي نوتا فشاي كي بدنوي بوفلو كتركرواج هنوني عمامة كي بلوغا ميلا فقولي نوتا ألقون من كوريزمان ألقون من ديراجيكس بلوغا ميلا فشا إما إفادة كالكولاج فشاي تركرواج كليك فان بوفلو كتركرواج مكة ودولاج نواك جابر فان إمام مسلم راكر واحد كم يدالوني دين أبو سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه كليك فان سدالوني قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه هذا عمرو بن حريث سدالوني رسول الله تمك كليك فان ميار بس تمك كليك فان فين بداعنا كهله رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم كالكولاج عمامة تركرواج هنا بيتن كليك فان عمامة كلو فشاغ كلوني بلوغا اولاد بافا فشاغ كلوغي كلوني اكليك فانوغي دي بومبي فليغي ديمدا وٹالے فے معنی کہ فشاغ كلوني دكونوغي ديمدون وٹالے فے اما مي حديث ولتو علي گلگم نينگے چکی اكليك فانو في كلاغ فيرام بينو كروا فے بوري اكليك فانو كلكلاغ فيرام بينو كروا فے بوري ركلاغ فيرام بينو كروا فے بوري انما ركلاغ فيرام بيگو مي حقيقت فديورج بڑو خلاف علماء مسألة كيا بڑو خلاف التولني مسألة الإمام ابن حجر رحمه الله بدال واقعتك هر رأي يبين أسفا ركلا كفيران لما بهجتون إما كما بهجتون أسفا واه كالكون ورا كوركون دنوالا ميت جواه كنمالانا هذا هاي مذهبه نوتا هر رأي يبين ركلا كفيران بهجتون إمام ابن حجر فتح الباري كم بان كدواني دين إباه كالكون من نقل كدواني إمام شوكاني إنك في نيل الأوطار كاب هذا إمام ابن حجر بدال واقعتك هاي مذهبين أسفا إبوي إكترين فرطة مذهبك ركلا كفرامة أسفا فرطة مذهبك الجواز مطلقا ها ملين هدا معنى كي إبس كان قيد كانولا ركلا كفرام هريها فرامة بسم هدا دين مرايو ابن حجر بدال واقعتك كم الإمام شوكاني نقل كرب واقعتك مرايو نسبة كربني علي كفان علي ابن أبي طالب طلحة ابن عبيد الله عبد الله بن جعفر أدي البراء ابن عازب البراء من بيبي فرنا مي أصحاب بيكلم مينوس أصحاب بيكلم مرايو نسبة بيه دين تابعي بيكلم ترى سعيد بن المسيب أدي النخعي الشعبي أدي أبو قلابة بيبي فرنا نسبة بني ديوانا رأيك أنه تديوانا مذهبك ركلاك في رام بيكتم ديوانا مذهبك المنع مطلقا ملي منع معنى كي هريها ركلاك في رام المنع إبس كالا قيد كانوا لا دين إمام شوكاني بدالوني مرايو الإمام ابن حجر النتي باقي ميها كان نسبة كربافك إنما مكما بيكتم أسفا خبرتا آثارتا معنى كي روايتا إكلي جنوا فوتي بس مكما بيكتم الرواية كالكم من فوندانا ميدو وقت أدي جيا هنونيا هندو كون مستندات كريا كم يستيمون رأيك رأيك كلين ملين فرا ليفاوا معنى كي رأيك كلا ورا غدي كليفاوا أدي رأي نون إن إبس كلين ني فيران أدي رأيك كلا ورا غدا كم هنا فيران لون أي مكروه كمكي إكما كو رأيك كلا مادكم هنا فيران لون أي مكروه نونه ميرايو نسبة بني عطاء طاووس أدي مجاهد مبيفرنا هترونا رأيك رأيك كلا فيران أي مشهور متكا نوتا زينة رو متكا رأيك كلا فيران مكروه ہے إنما جيجا نوتا مسكتوغا رأيك كلا فيران أي مكروه كمن نونه مي الإمام الخطابي جرايو أدي مي ما فكروا مي إمام عبد الله بن عباس جرايو دم مي ألغنا هباغتون إمام مالك اختار كرو في رأيك دم فصلنا رأيك ركولاغ فيران ويا إرغا ركولاغ هرجكم غوانما فيران لون أي هودي معنى كي فوتي ويا إرغا فوتي ميوري ويا إرغا إيغا ويغا نوتا روديغا ميري ركولا جسيفا دم فوتي وفدا إرغا إهوري ركولا كورين ليفا معنى كافين مفدكم غاوس هنكال ماتيريال كم مفدكم غاوس فوتي ويا إرغا إيغ ركولا جسيفوري إمبجا إفد وقت كفيران لون أي هودي إنما فوتي ويوما فوقا دين إيغ ركولا جسيف جكم غوانما فيران لون هودي نونه معنى كمثال قالوا من اسمي
ටී-ෂර්ට් එකක තග්ගොන ජහපදෙන් ඒකත ෆහුන් රැක්කුල ජෙස්සුම් නුවත එනුගත කොමස් වාගේ ෆේරාන් උෆද්දුම ෆෝග දෙන් රැක්කුල ජසාෆියා ඒ හුද්දෙන් නුනේ admi al-imam al-khattabi garayaki hawana rayaki රැක්කුල ජෙස්සිෆා කනවනි උස්ෆුර් කියා බාවතගේ ගහෙන් ඒ අද එයින් රැක්කුල අද උස්ෆුරකි බාවත් ගහෙන් ඒ ගහුග අලා මා ඒ හොලියෙ ෆදගතක ඉන්න මලෙන් ඒ මලකි ඒ අල්ගොන් මිසාලක මේ හවාදුග කල කරම් ෆෝනවත ෆොනිදශ කාලා ඉකති කායිති ග්‍රහමීර කුර්මට්ටක ඒ මා බේනුම් කරවේන දැන් හැම එකතන් ඒ මලුන් ඒ කායිති ගතුග නු එන්න ෆේරාම් පද චිතිග කුලජස් මට්ටක එයින් කුලවස් නරවේන ඒ වාතුගේ ගහකම් මෙකේනේ උස්ෆුර් ගහයක මෙදන කුඩු කුඩු කොන් තිරිතිරකුන් හැද විනේ කාලා ගහෙන් එයි නොතහින් ගතක දන්නවාකම ගවාන මල්ගන හිවනේ එයි මේ ඉංග්‍රීසි මම මික අතවල අඩස්වාන සැෆ්‍රන් කියාවතරගේ රැක්කුලා ඒ නරවේ ගස් එයි දැන් මිදෙන්නවි ගස් එගහුන් කුලජස්සිෆාව කමගා වනම no maaf kara safran kiya wattarge kulay jesane ei za'faranu egoto usfuranu comme usfur ki medane faden egahuge anna ma beenum qur'ane kaayitiga mir rahle mattaka ade egahuge malun nerene rakkulage kulay ema medane usfur kiya gahuge gahun nerwe kulayin rakkula jesifawa kam gawanama ei efada feramel lage nuwana enun gotakun kula jesifawa kam gawanama e feramellun ei hudakame mi havana rayu comme gas mi ekam go in hayr ra'yoki den miga haqiqatuga al-imam ash-shawkani wes boda burada gannawa kama lafa kurwani midanawi usfur kya bawatuge gahun kulajes jikam gawanama ega e feramellun ei manakamen enames enun gotaka kulajes fakam gawanama ifada feramellun ei hudakame den komme halat gaves fakhru mattaka bodagat mattaka rakulage komme wat baadage feramellun mes ei rango kamenu ema imam malik gerayaki ade kunas dane fadin imam malik buruda ganwani rakulage fera masakkatuga nota geetere gular lumaki masale nunkam ennames zinat terumattaka nota fakhru mattaka mashhur mattaka rakulage fera laginwanakama mi huriha रायुतके मी आसमान ने कीवे गंतो आसमान में वासाबकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिहुम वारद फे बोरी रकुला के फेरान लुं मुअस्फर मत उसफुर कुल जसिफावा कुल सने फते उसफुर की एइन रकुला नरे बावते के बिना गहे एइन रकुला नरे विगे रकुला जसिफावा फेरा लुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करेफा दे मना करेफा ने कीवे गंका मा बलारगा एइन हदीस फुलेगा बय आदे अब्दुल्लाह इब्न उमर رواك روا حديث عبد الله بن عمرو رواك روا حديث فلقا كليفان بدالوني راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم تمنگه گاگا දෙෆේරාම මානේ කි හෂගොන්ගේ මතිබා ත්‍රිබා නිවාකරමටක දෙෆේරාම බණිකොන් දෙකඩාගතේ ඒ දෙෆේරාම කීස් මුඅස්ෆර් මදනි උස්ෆරුන් කුල් ජස්සිෆා දෙෆේරාම කේ ද රසූලුල්ලාහ කෆන් හදීස් වල කරවිය ඉන්න හාදිහි මින් තියාබිල් කුෆාරි ෆලා තල්බසා mi kafarunge hedumeke fay mi hedum nulashe noto mi kafarunge ferameke mi feran tiba mi feramun tiba feran nulashe mi imam ahmada ad imam muslim ad nasari wa kara hadith ema mi usfurun kul jehfa wa feram mi himene gendani mi kafarunge ferame kamuga ema kafarunge feramaki algonmenna ekashena ekenu ema kafarun kandata kura gota algonmen tafat wa jehna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikan nahi karwa adi minu wes etan hadith walaga aba mikan mana karwa هذا يقتل إن حديث فلقى مع عبد الله بن عمرو بن دالوني أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد عبد الله بن عمرو بن دالوني رسول الله يكفانا إكيغا ثيامي ಫರ್ಬದಾಗ ಒನ್ನ ಮಗಕುಂ ಅದೆ ತನಕ ದತರು ಕುರೇರುಗ ನೋತ ತನಕ ಗೊಸ್ ಫರ್ಬದಾಗ ಒನ್ನ ಮಗಕುಂ ಆಯರುಗ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಗ್ಯಾಗ ಒಳಾಲೇಫಾವಾ ಫತಿಗಂಡೆ ಉಸ್ಫುರುನ್ ಕುಲ್ ಜೈಫಾ ಫತಿಗಂಡೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಇಕ್ಫಾನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೆಕುಡಾಗತೆ
ಫತಿಗಣಕ ಮೆದನ್ನವಿ ರೈತಾಕಿ ಅಲ್ಗನ ಮಿ ಬೇನುಕರ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಒನಗತ එකතිගණක ඔන්න ಫತಿಗಣೆ එම ඒ මගාගා ඔලාලම් ඔන්න ಫತಿಗಣೆ එකතුගස් ඒ ලාං ඔන්න ෆේරාමෙ ගත සන්නවි අතා ෆයා ඒ ලුමට්ටක එකතුගස් වයිගතක කෙන්ඩිගෙන් ෆෙයිෆෝන් එච්චෙන්නු හම ඒ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ එකත ඔන්න ෆේරාමෙ එකල ಫತಿಗಣೆ ರೈತಾಯಿತ್ ಮಂಗೆ ಗಾಗಾ ಒವ್ವ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಖಾನ್ ದಕಡಾಗತೆ ඒ ರೈತಾಕಿ ದನೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ එකත ಫತಿಗಣೆ ಕಿ ඒ ಉಸ್ಫುರ್ಗೆ ಕುಲೈನ್ ಕುಲಜಿ ವರಬ್ಬಡ ಕುಲಜಿ ಫೋಯಿಂಗ್ ಎಚ್ಚಕೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಖಾನ್ حديث الكربني مي كونتين هجي ما هذه مي كونتين هجي فعرفت عبد الله بن عمرو دغني فعرفت ما كانت من كلي فان انغدا نافيه رسول الله كان نورهم وډاغتي وري وډا نوغتي كونغمكا مدوكان دن من كلي فان غهل ورينغات وډاගෙන් माने कि क्लेक फान का मेम कमल नोते क्लेक फान का महरम कम गाह में कुमस अंगन बेबे फ्लुम गात वडागे नेवर का बेबे फ्लुम कुमस जे खक्कं अति उनुर नो कर बाफे मैं क्लेक फान ए नंगवा ए उनुन लबा अंद वाले भी ثم اتيته من الغدم क्लेक फान अनदु रसूल الله फान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वडागती रसूल الله फान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करवने या अब्द الله ما فعلت الريطه माने कि कल कुरिन तुर करवा हुने फतिगंड ए भी की है जे فاخبرته ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو خبر دبني انا هدي بغي فقال الا كسوتها بعض اهلك رسول الله كان حديث الكربني تباغ اهل ورين ترين كم اسميها اهل ورين ميتام معنی کی مراد کی انگنو معنی کی امها ابن وت اختن وت مم وت ಏನಗೆ ಬೆಲುಂಗ ದಶಕವ ehmis mahrum kam gahmene anghenu ima kommis anghinakan di ena hedme gotuga lumang e dinnamanun hejje emar abdullah ibn amr ekanta korbi goy rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekada nogata emarano gotaki kommis anghinakan edinu kommes abdullah ibn amr mi kanta korbi gotta be gotum ehem riwayate galgomena ebenge kibe ka eklekan mi kanta korbi ek sabaki abdullah ibn amr ge ga koluga midennevi fotikan ovva finodagen wata mi feran ovva finodagatmu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawal karwana abdullah ibn amr ki ashabe kalang tare himnadaino azwan bebe flang tare bebe fle ema rasulullah abdullah ibn amr algona mi kadbani hama sahih hadith ka imam muslim rawa karwa riwayat ka eklekan vidalwani ra alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbayn mu'asfarayn timaka eklekan ga kaluga usfur de kulen kul jayfawa dehedum manaki matiba tiriba efada dehedum baniko rasulullah fenodagate فقال امك امرتك بهذا تباغي ممهي تبا مكان كرما امر كري قال قلت اغسلها يا رسول الله اغسلهما يا رسول الله يا الله رسول الله algon et donnan toy maki mi deferan donnan toy manaki mi rakula filwala mi toy قال بل احرقهما رسول الله كان حديث كلام نونك اندا لا شيء مي اندال ما امر كروا من حديث مي امام مسلم روا كروا حديث den algon kurim medane una hadith ekala bed sheet fadigane eklekan gakal go wa fenodagen rasulullah ikwan ekman urun wadaga tim abdullah ibn amr e anda lebi hadith ei imam ibn majah riwa karwa fa hadith imam ibn majah ya imam ahmad abu daud riwa karwa fa hadith ei ilmar de qur'an wa hasan daraja ga hadith ema is qabul karo daraja ga hadith den bab de mi de hadith nangwa fa de hadith alaki wa mi masala itora tafsil dam vidane baybe from vidane mi fare in hadisa ka vidane rasulullah sallallahu alaihi wasallam e fera andala ba amru karawafa rasulullah e amru karavu abdullah ibn amr tanfiz karavima rasulullah hadithul karawana fane fariga e andalum wes rangala ekama kebura bodar rangali tibage ahlu ring trengin ne kom sanghena kay dinname mane ke rasulullah andalum amru karavi e wajib amre nune e mandub mustahab kameke උදාහරණ ගොතක දන්නවනම අන්දාලෝ මේ අමරු කරවි අදබ්බෙගේ ගොතුන් අදබෙද්ද බණි මම අල්වරේ මේ හදීස් ගාලීගා දලීල් නංගවා ಬಾಕಿ ಮುದನು ಇಕಾಬ್ ದಿನು ಮಾನಕಿ ಜುರ್ಮನಾ ಕುರು ಬಾಕಿ ಮುದನಾಗುಳಿಗೆ ಅದಬ್ ದಿನು ಈ ಹುದ್ದಕ ಮೇಕ ಮಾನಕಿ ಮಿಸಾಲಕ ಅದಬ್ ದೇವನಿ ಹಮೇಕನೆ ಗಾಗಾ ತೆಳುಮೆನ್ನು ಇವತ್ತು ತನಗ ಬಂದು ಕುರ್ಮೆನ್ನು ಇವತ್ತು ಅರ್ವಾಲ್ ಮೆನ್ನು ಜುರ್ಮನಾ ಕುರು ಐಸ್ ಅದಬೆ ಇಂದನೆ ಮುದನು ವಿಸ ಅದಬ್ ದೇದಾನ ಮೀಹೆಗೆ ಮುದಲೆ ಬಾಕಿ ಫಾಫೆಗಾ ಗುಳಿಫಾವಾ ಎಚ್ಚೆ ඒති නත්තාවස් ලෙවිදාන අද බේ ගොතුක එම මේ හදීස් ගලී කල්ගම නේ බෙන්ගේ ඒ සබගේ මේ රක්කුලාගේ උස්ෆුර්ගේ කුලෙන් කුල ජේෆා ෆේරා බේනු කුරුන් ඒ කුෂක බාතිවේ ඒ ෆේරා අන්දාලම සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නම්ර කරබනි එම වරයි කිෂීගෙන් වේ ඒ ෆේරා අන්දාලම කරබි අමර ඒකම ඒ ඉස්තිහබාබ ගොතුන් කරබි අමරක දැනවස් අන්දාලම වෙස් රංගල එනවස් එබුර බොඩ රංගලි විහි අනන් හදීස් ගා ෆදෙන් ඒ අංහෙනුන් බේනු කරම එදෙ වෙනමේ කොමගස්
mi usfur ge kulain kula jefa wa rakulain kula jefa feram beenun kurun rasulullah ikfan wani em bebe fonas mana karwa fa ektere ali ikfan vis mana karwa fani ali ikfan bidalwani nahani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-takhattum bidh-dhahab wa an libas al-qasiy wa an al-qira'ati fi ar-ruku' was-sujud wa an libas al-mu'asfar ali ikfan bidalwani rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam kale ikfan wani mana karwa fa nahi karwa fa ranum angote elum ranu ge angote elum adi fashuyi ge feranu al-qisij libas al-qisij fashuyi ge feranu qisij ki fashuyi ge feram ge tere ferame adi fashuyi ge feram ge kombawate kam bayan karo bayan anmere vidalone fashuyi ge emme dabbawate ge feran kama ges e fashuyi ge feranu adi ruku'u ga adi sujud go onna magutu ga qur'an kewon adi usfur in medan efadin usfurin rakula jefawa feramu feranu ges mi danna hadith volta ga ali ga inge chiki usfur ge kulain rakula jefa feramen algon me gotos benu ko mane chennuka enmes bain ilmere mi fula kollabani midanne mi hukum fula kollawa fa mekan usfur fiwa en bawat ke kulatakum mes rakula jejja midanne kulaje sataka times en bawat ke kulaje sataka times rakula jejja e feramen ko ngi manaka mekam de kudagan woni enmes kurmes danan fadan البراء بن عازب رواكر بني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا رسول الله يكفانك ديغوغن بس ابا فديغبه فلنونه ذكربه فلبسنونه بعيدا ما بين المنكبين له شعر ادك ليفانك بومفل انك دكونو گدمتو فلا بيفلك له شعر يبلغ شحمه اذنيه كليفانك استجفل كليفانك كم فبلوك كم فلا حساب فوري رايته في حله حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه تمك ليكفانو براء بن عازب بدالون تمك ليكفانو دكوداغتيمه تمك ليكفانو رسول الله يكفانو دكوداغتيمه rakkulage ferame turkurabage hunnonikon adi e ferame buren dite chetme kala ekfanu dekolanu gannoy rakkulage hulla e kiyani riti adi rangalu ferama riti adi a ferame hulla mikani amma rakkulage riti a ferame rasulullah sallallahu alaihi wasallam turkurabage hunnonikon teme kala ekfan dekodaga time denhama en hadith fulgaves mi ashabe kanu mi bidalwani amir al-muzani de bidalwa gotuga ekleekfan rasulullah ikfan dekoda gannavi ekleekfan ge bagal ge matiga innawaga khutba de baniko ekleekfan tur kurwaga hunoi rakkulage burdae den midannavi hadith ta ad mirakkulage fera rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam tur kurwaga hunlai kama mi as bay etan hadithen egetere e hadith ta ka begotum al-imam ibn al-qayyim bidalwani mi rakulaga mi feranta ki ei mulin rakulaga ferame nune ei yamanuga ufadda bawateke ferameke e feramuga hunnani kommis minwaraka rakulanu ehen kulain rongu demi fay nota rakulanu ehen kula ega ekulai fay mi waki ibn al-qayyim dekodaga nawagotuga maneki rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi turkuraga hunay al-hullatul humra rakulaga hulla midani ei araboga mikani a rangalu ferama mi a rangalu feramaki ibn al-qayyim vidalone ei yaman karage burde mikya wat bawat ke de feramake burda ki en ibn al-qayyim itar sharh ka de bagotuga e feram via eruga ega hunnane ronguta ken alafa maneki rakkuleya kalkuleya ekom hunone rakkuleya rakkulage feramega kalkulage ronguta ken ekulafa ema egotuka ves ei hamekani khalis hamekani rakkuleke nubune wene ema hamekani rakkulaka buna mihun ibnone ekushake ibn qayyim de kudaga nawaga ekama al-imam ash-shawkani nahillah targe muallif imam ibn al-qayyim rahimahullah radu de baf en vidaloni al-imam ibn al-qayyim raddahu ma iklekfan daloni mi hadith rimakar bi sahabi saka al-bara ibn azib nota inu ves ashab bekalum mi sifa ekil rasulullah ikfan ge feran kol mi sifa korwani ei rakkulaga ferama egotuga emima al-imam ash-shawkani vidaloni rakkulage feramaki ei kochito balairuga rakkulage feramuga ei kalkulage rongutake ekuleifa wa kamekamakashe aharmanaka higegeten shinete adi bahuge fattaka balairugaves al-hullatul hamra rakkulage hulla no rakkulage feramaki ei ehama rakkula fiwa ehinkulen ega ekulewe chekamakashe waki bahuge fattaka aharmanaka angafakaves nete den maneki rakkulage mi feramuga kalkulage rongutake ekuleifa waane kamakashe baha be fattaku maneki arai bahuge fattaku aharmanaka
inge ka shenete baki bas bahuge midane dictionary ibawatuke fattakum argument ka qamus fattakum argument ka inge ka shenete emima ashab bekalun beenun fulu krabi arabi bas ema arabi bas beenun fulu krabi irga armen danjeni e bas adu iwe arabbaka bisneni konchitto arabbakan alhullatul hamra buni mengene rakula gonna hulla rakula gonna ferameka ema e rakula go e feramega kalkula ke rongotake damafa wahakan dehwafa da gotaka hadithul ga netiya adi ei mi bahab balair lugawi gotun netijiya den armen danjeni shar'a waki shar'u ga mure bay lafustaka shar'u ga khasa manatake diva misalka namaz as-salataki arme algon mikra fas misalka rak'at take misalka asr namaz hatar rak'at eklewe namaz fats namaz rak'at eklewe namaz midane mi namaz wak baawata qura'ati ka mikini as-salat as-salat algon min namaz qura baawata waki harakataka waki bastaka as-salat mikini ay shar'i gotun ay daifa mana ikum lughawi gotun ay gehim mana boy ay du'a ama shar'i gotun waki mana boy nije al-hulud al-hamra daifa bala shar'i gotun bas waki khas mana rakula ka firam ka daifa kane lughawi gotun bala rakula ka firam ka hamra rakula ka firam ay gotu ko sahin kula ekule ka magasha lughawi gotun taidan nukre ima al-imam ash-shawkani de kula ga nawa gotuga rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam kula ga hno ra firam ki hamra firam ay gotu sega kalkula ga rongot ka hurika makashe heki dene ibs hin hekin argument ka lifakane forafakane eme igmane ki rakula ga firam be nukruma ki gotu ko bes manaka men nune haram ka men nune ima komme kas fiqwerin mi hadith wulta galiga be wada ga nafa etab dawar madhab ta kurin danawi jaham madhabaka no tahir ra'yaka be famani be wada ga nafa de komme kas egetren emme qabul kurwe kama imam shawkani ge basfus algona dehwani e usfurge kulain kulajhifawa komme hedmaki feramaki e algon men dagem wane chenu e usfure mike bawatge gahun nota e binain kulajhifa nuwa him bawatge kulajasatake den kulajhifa wara kulage feram kam gawanama e ham algon men masalan e kamenu so aden algon wa ka nimalum kurin hame kan dan wati feram el amakan mibah algon nimal feran la iruga algon men kir allah subhanahu wa ta'ala hadratuka adabber mugatum rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam kan dakra fadin feran la iruga algon men e feran lam fatten jehni kana faratum den ege foga aba farat feranani e abu hurairah bidalwani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha labisa qamisan bada bimayamini rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam qamis ko turkurba kam gawanama ekle ikfan e fattoni kana faratum den ba fara labani den me gota kana faratun luma foga nota la irga nota lumga kuriga kit mang allah subhanahu wa ta'ala e feramataka hamdu kurun e algomme kuran jehna kame ad khas gotega e a feram kam gawanama ikan algomme kuran jehna komegas rasulullah sallallahu alaihi wasallam huriha kam gaves ekle ikfanunge feran lubum gaves ad ekle ikfanunge fawan jod kol turkurum gaves ad ekle ikfanunge sawariyen ara wada gaves ad ekle ikfanun طاهر وهنا وداغن وارغ سوريا كما غاس كلي كان اسكربني كنا فرا اي عائشه رضي الله عنها بدالوني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترحله وطهوره وفي شأنه كله امام بخاري امام مسلم رواكر من حديث عائشه فان بدالوني رضي الله عنها وارضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بداغن نوي كنا فرا اسكربما يكلي فانو فاوان جود كل تركربما يكلي فانو سواري ارا وداغتما ekle ikfanun tahir wa hina tahir wadagat mugaya adi huriha kam gavis kana fara ekle ikfan iskorbe ema algame hedun la irga feran la irga algame kana fara iskurun ei rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam iqdam adi ya kiga allah subhanahu wa ta'ala hamdukum ema abu sa'id radhiyallahu anhu rawakarwani ekle ikfan dalwani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha istajadda thawban sammahu bismihi amamatan aw qamisan aw ridaa ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له إمام الترمذي أدي النسائي أبو داود رواكر واحد حديثك أبو سعيد دالون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيران كل تذكر باكم غوانا إم فرتما فيران كل جنان بدالوني عمامة كم غوانا عمامة قميص كم غوانا قميصك رداء كم غوانا رداءك nang bidal fadem bidal mani allahumma lakal hamdu hadda bukras kala ko beras kala ge hamdu hutte anta kasawtanihi mi fera mi ala mi for
rodik devvi mi feramu mela mi forwa devvi nota feran la devvi ibras kanange kas anta kasawtanihi ad mi feramu fera mela levenega medur kadvi ibras kanange as'aluka khayrahu wa khayra ma sun'ala ibras kanange hadartum mi feramu ge hewkan mela edeme adi ekama kattaka mi feran ufaddifa kan tawge hewkan mela ibras kanange hadartum edeme wa'udhu bika min sharrihi wa sharri ma sun'ala adi mi feramu go nubakamu ibras kanange hadartum mela rakatir kan edeme adi ekama kattaka mi feran tajar kurefa kantaw gun bakamu wes mela ibras kanaga hadratum rakatir kan edeme ima mi du'a ade allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khayrahu wa khayra ma sana'a la wa'udhu bika min sharrihi wa sharri ma sana'a la mi du'a kiyum mi a feram la ruga mi du'a kiyum adi e du'a ge kuriga ila feram ge nan kiyafa mi du'a kiyum mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan algon me iqdam ge tarehim ge wakam ma ekama farwatir wadagat malgon algon gamil nafsa sattiwa fun nasihaten dam mitanga almer vidalwani mi feramu ge nan eklefan vidalwani eru timaga amil nafsa se hadan ko devani mi allah subhanahu wa taala de ni'matakan ema e ni'man hadan ko mattaka e ge nam fardam rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidalwani ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam a feram fle turkur waruga e fera muge nam vidala faden midane faden allah subhanahu wa taala hamdu karwa du'a ful qurbani komegas hamdu kofa e du'a ade e feran lumu libe fada adoswa aistigfanum vidalwani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashtara abdun thawban bidinarin aw binisf dinarin fahamida allah illa lam yablugh rukbatayhi hatta yaghfir allah lahu aistigfan radhiyallahu anha vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith al kurbiye miha ko alako ade muslimako ena dinaren wata da dinar difa fera me gane den allah subhanahu wa taala hamdu ko fe kam ga wanama ena e feran lairuga ena ge kakula hisaban ermuge kuriga wata kakula hisaban arair allah subhanahu wa taala ena taka fa fuswane e minge chiki allah subhanahu wa taala taka e a fera mataka hamdu kurmuge matirikan komegas mi hadith ki imam ash-shawkani vidalwani mi hadith ge isnaduga ibs jarh libifawa miheku maneki ei balikash kamen ule miheku baaka timan denode endu ganname ema mi hadith ula gadi galgum nengech ki algum me fera me lairuga no algum me fera me ganefa allah subhanahu wa taala hamdu ka fikam gawanama den algum men e fera lairan allah subhanahu wa taala algum men taka fafaswan maneki mi hadith ula gamoni فحمد الله إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له حمدك فيكم غانا ميهكو إفيران لايرغا كاكولا حسابا إرموغا كوريغا وتكاكولا حسابا أرى الله سبحانه وتعالى نتكا وانا يقين وصفاف الصافي إما باقي الله سبحانه وتعالى نتكا فاف ونفس ونيس إنغا إفيران إنغا كاكولا حسابا نفوراني إما ميهكو فيران غنفا إكم أغاغا فيران كم غاويس الله سبحانه وتعالى فيران دبيتي حمد كفكم غوانما دين اين فيران لايرغا اين فيران لومغه كوريغ معنى فيران كاكلا حساب ارمو كوريغ الله سبحانه وتعالى انتك فاف صوفان اما algon men ka iruga boyruga de feran daruga allah subhanahu wa taala hanmako ikrange hamdu kurum ayokame sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh